bakal metulak wali budal ke jagat surya kecantik. Apan gelah subuh kinucap puput melungsur raja. Nengerana yang sebat kayun gelah tinggi adel. Apan konen jaman apa gelah maturang pangubak tinggi dayang begawa. Nejani subuh panemayan gelah bakal metulak wali budal. Bibi, ayo sapon apiran dulu. Tiwala disubani kayun-kayunin gelah. Saja. Ruwa pinedoni dini di jagat itu ada jodadi bakal palas. Punika wandapat. Jelemelah tu ada jodadi bakal kelidin. Sepet lawanin liang istri bakal kelidin. Bagia kayun gelah. Rening gelah subak inucap pupet melungsur aja-aja. Ide yang begawan suwe cuma paica aja kapinin lingi gelah. Sahananin aja-aja mau tamu. Subak presiden resepang gelah. Subak presiden cumpu di kayun gelah bibi. Dadi ada agon gelah bekal. Ada ni pinakan dini. Ni sanang bakal tuut gelah. Ricat kaleng ngiring pemargani dayaji di sini bibi. Nah pemekas kapinin bibi gelah bibi. Nabi wendan renggit yang durusan atau doang ngomong. Manian di subani nyenam kaditu di surya kencang. Bang sida nyen bibi dadi tetuladan pan. Bang sida bibi ngelimakan. Apa nih lungsur bibi dini di petraman. Kapinin timpal-timpal gitu. Pemekas kapinin para pancang kelah bibi. Ratu doang istri. Ini kepunikotan sanang semanio malih cokori dengan sekian titian. Dumadak presiden cok titian laksananya. Sapon api pekarsan cokori dengan sekian titian. Bang yang titian pacang oren timpal-timpal titian. Tapi saning keniang titian iring-iring petraman. Saponang semanio. Cuk semogalah bibi. Bang kendo pesan sebagai gelah kenah bibi. Lezan di bibi. Aini sapon api kayun. Kayun gelah bakal ngaturang ayah kemudian. Mereresi nudiana di yang pengawan. Ratu bagong istri. Iya neng sapuniko kelintang mau tamu kayun cokori dewa. Titiang talara sapuniko sederenge di lungsur mepamit. Mangga boleh titiang adorang ayah rengi dan akelingsa. Iring-iring duru sangit. Bang dengalan tengahnya. Lezanilah iring-iring duru sangit. Ratu bagong istri. Puniki ngoni-ngoni don akelingsir tangkel ring cokori dewa menawi pun pacang iring kudayana dre durasa menika sayonara lejani kayun gelah bakal kemu kudiano ngereresikin udianan ya ide yang begawan ngan kena saya ini bakal ngiring pemargan gelah pun pacang ngiring kocap wanaro yang ngiring sing tadi nakal-nakal awas nakal gantung aja di punya kau dipun sampun minjam anggap saja kayun gelang ini ngatonang tingkah iwanaro ya diasun ke ya burong sakiwala kengken ke tingkah ya neluihan kape di manting ya wandapat tapi bagong itu sayonaro kita masih bibi bang daya ngalang tengai jangan kireng gelang jalan benar Kijo jajah pragat megening mantan ipun lho. Ingkenan sing keto jelema banjir. Mieke. Tuan sing ngalam tengahe di pemaring lah. Kalen meh. Giring. Sayang tuara ada mengalir kadung ngeduman kadung biasa hijau jajak aja bebengarja tamu lilengane
pisan sing mah megending sakit pasangipun. Jelema bodoh. Apa nih pakat megending to kan? Kaden kedidianan bisa gending you know. Dan bisa sing petuang mah. Mencai bisa, Dir. Masa megending macam moto, kan ngigal bisa. Dodo. Amat ya. Ngeden pengakun jelema sing tengdo. Nang tegarang pok pang Nang mabudi. edean segarin. Den pasar mun, Yang ke pasar milik timun. Ya kembolaku. den pasar mun, mula kacang dibuat lu. Yang ngejohang mengulok aja. Ibentar ngelamun, nepoke na bajang sing mau bulu. Tok atas deh jelemone. Awak pedo beseret dan misi megending. Sing ado gawe lenang mah. Punika angin tidak nguyonipun ratu. Didit, Sampun nang nika gegono Bagong. man, Pemargi kantun doh. Nang iwasin malu dong. Sampun api. Amone sedang tajak ide sang yang surya. Apalah kalanturang perjalanan. Wadah. Sampun nang. Man, Tengah tepat watane puniki. Ilo-ilo dahat yang cokori dewa memargi. Mangno sampun pemargi druwe kecandakan tuk sang kalau meratiun Bagong. Dan Nah, tosang. bener. Kumentos ido sang yang surya seng. mungkin jo. Kumentos ido sang yang surya seng. Bejelemong ngelah duen cara bais bebek mempetau. Ong, Hah? sapun api yang mesiram dumun. Wosan mesiram, oh lanturang pemargi nih. Benar. Iyan gitu sedang melasan gelah merasa ongkap san. Ini ongkap itu. Me, kadang-kadang me. Oh, lungan keto manus. Ngiring. Opak. Ring. Nah, saya tahu bos. Lus pengangonnya. Dan keberan tas ditudur batu nih tuh. Iya nan suut manjus pengangon itu ulian peluh. Luang ben salo. Ini aman iki peluh bancar. Ini kumentosan mesiran pengangon si tiang tuh. Dua gong gede titiang mau pamit aja bos. Amat legan kenah cai nih. Pragat metembang megendeng don cai mau pamit lakar hijau. Lakar mejuau. Meseng selah sikut kelemon. Apuniko sampun Bagong parakan mungal. Kayang kemeju maturing cokori dewa. Malah jebos me malai pun teko. Bagong ijo titiang mau kilat me keka. Mula nyaman cai jelma seng lah kenah. Ini jatuh tanpa semui pun. Dar jani kene. Sapun api. Cai ngoyong malu dini. Gelah mesira malu anak. Wah titiang bohongan bos. Legentar legentina ke. Nyanan jaonyo ngalen itu hilang penganggo juari melalung. Oh inge. Rau gelah naik cai tas manis lah. Ares. Petak. Mati tuong dia latenya nak kang malin panganggo. Pangman moman jak alin jo balang. Ayo makelon jelma manjus. Yang ngalit dar. Ayo kembol. Nyang pisan to yodri kirang jisket. Ayo bisa aja nih. Mamang boleh. Beda ical.
Gelah mamoh bendok ini tistoyo di ini do. Inge ampun ical perkebunang di cah. Nyaman ci bener jo. Di jo kadani pun manus. Apa ya kudang itu? Ayo wasin do. Pas bongan gila mau. Apa ya kejaga amat. Pangkengken misi kene bro. Wosang masiram, mangno ical dingine, daging yang senam pagi. Kemudian besar manus olahraga. Kenapa kalau gede yang cido? Agung, ha? Pedalam titiang para kane bentar. Ujang cang pedalam ji. Yang lemes segar-segar sangat san pedalam. Agung, ha? Anun titiang itu. Apa? Anun titiangnya siupo. Apa Untut tiangnya. Kengken unduk lah deh. Pangado petang ci. Kelekengken cang apa dan nyup untut. Cang nak nyup ye. Dang melado ye kelebutan. Kengken unduk Edil. Puniki neke titiang kan mau pamit mandos tumunan. Bener? Ya ngenai pun takeng berdua orang titiang nyilam kan? Man. Ya sampun titiang nyilam. Sakit pasang tiangnya. Di tengah ye itu. Inge. Begitu sampun sakit pasang tiangnya ngendut tiang. Terus sampun titiang ngentut teng rubuk ya meneh. Niko ampun salur dekin posret. Dong siupo. Inge. Cang taro ya nyup untut cang nak nyup ye. Wah. Yang cang nyup untut kok kengken kok bantute. Ini marah di melekat memot nih. Apa kadang ngabo? Iya mau keruduk tuh. Sampunang nika gegono Bagong. Inge nyep ngalah ada nak teko. Inge. Amel busano derwe. Giling. Ye. Batah. Ni cai gen bongalah gae ini nih. Domilahan abo mereka ke jumana. Dijong ka bangci pengangon cang eh. Dil. Ini olas. Nang do biasa ngai bona. Bikase dipuri de mailah apa. Do dijong aljang pengangon nyamoy. Itu nanti kok nyaran seulak aja melalong. Pengangon titiang ical taler araku. Yang sunawang dijuk aja. Hilang. Hilang alin-alin. Ni makejang kehilangan nih. Sengaja jalannya. Dong makejang kehilangan nih. Ijo jani ale pengangon aduh. Batah. Meme. Aduh medok. Kudiang jadi pengango bawa gampel lama kerja. Dar. Iya nyangkel saput saya not. Bagong, uniki antuk. Para kane bentar niki ngake. Dar, Cina ke mo. Yang Cina ke pasti uliang ken bojo gitu. Adik gitu adik. Adik itu. Sewire jenang kinyak mesai gitu. Daya cibo beki. Ocang nake. Oh na. Mudah-mudah mo. Halus-halusin dondong. Pang presiden bakat penganggur di pangseng melalung gitu. Adi sing jemaki di. Sing ampe kang pengango. Tunggu lejang lekat yang cair. Tenang saja. Apa tenang buane ngancam celut di kau bilang nih. Tenang. Kemudian kori nyeluk kantong. Oh dadi cok peragatan ji tenang nih. Kantongnya balik kanan. Ibu bojot. Uliang pengangon wakene nah. Yang ibu nyak uliang pengangon wakene. Nih banget cang biu. Tadi cai ngesot. Pasang titiang layar tuh aku. Cuk tiang ini. Cuk kemudian kalang bojok. Lan. Yang bojok pangalang. Lepen. Nana. Bang.
kontut ning e. Iki sing lakare kepo ateken iki. Makan sampun apya iki. Nek jan paling melajang. Balik ke jam. Oh, jang do balik jebos teko ning lang kan saja. Foto budak bersama. Ini aku bersama. Jadi aku bersama. Sayane di tiang sampun teko ning lang niki. Kamu istri. Si nampun niki ngelang. Si nanake muani dong ngelang penganggone ndi. Pireng-pireng mlae pireng. Kakang istri. Di tiang tan purun ajereh pisan mana di tiang sampun apa mungkin ki. Udiang gelah menejani pi. Pireng jam mlae pireng lan pasrah mana pireng desa pireng. Kakang istri. Aduh. Udiang nih. Kaden yang terus barok mana. Kakang istri. Kengken bibi kengken. Di Jaya bakat ondar di desa lo kan iki. Yang ludok di baguane nyen kaden ngomong jemak yang ya. Juari kan ludok. Yang lah main nang uliang. Pun panjang kencang dikle kang. Dong di keto. Yo kaden kula ku. Kakang istri sarang akeh niki. Kakang istri. Kudiang nih jani bi. Anaknya melalung niki pasti mengikuti perlombaan nggih. Kengken bibi. Perlombaan gedean-gedeanan basang tuh. Ai perajaan yang kok abang ya. Sajang idang makhluk itu. Sakit. Juari gen jak ngendar ke dini kengkene. Rewasin. Nemaro bojo ke ngapa pengangon senu yang tadi nak lu nih ngapa jene. Kira uliang ni kepengangon tiange. Uliang ni kepengangon tiange. Yen lagonya uliang pengangon tiange ni juang do pengrok-rok ane lo. Pengrok-rokan ngorang guys sing bisa ngulang nyamluk. Kan jangan ngomong kok kene yo. Makajang pengangon ae akuen. Oh, angon ngilangang lekatine druno-druno melalung diop na bajang. Mainan tau. Mainang. Yang rago totonan ni juang. Lu nih kita. Ada lu rago gen lah. Menyeng lah perone. Nak yo pedong lah. Apa niong lah kang engken? Ye nenek apa dana saput ni nak. Yo nak kerang ngentut ni. Ndi ngendot. Bibi, ngudiang apa pengangon anak muani? Paling melah uliang pengangon anak sampunang. Yakti jero. Tiang kerang ngentut. Yo kerang nyiup. Hei, nak ngudiang lapor ngentut nih. Hei, yang ulang apa sih? Kengken. Yang sih yang ulang awas. Aduh, weh, dah ajom, kita ngelanon dan keles dini yang usak mana bayu nih. Kengken yang galak kene nih. Juari gar ngakuin penganggo ke dini. Iya betul turin. Melang sana medar sana ane rahayu kaden kita. Apa bentas nak bajang bin maimbo. Bajang sejegek ngewasin. Wala alusin je bang. Oh, ya nake kena bajang gede kalusin bang. Ya nake kena bajang gede kalusin bang. Lusin, ruang lusin no. Bikin pedot. Oh, iya. Jero anak istri. Tiang, Elengan. nge, Niki bapak losen. nyaman aja aku macando kene. Kambing do balu atau kokan. Nyampeng jelot yang mau balu akrotokan. Jaga ada aja nak wani menceng ke kene, mapalu juju kone nang manyengken no. Kemudian kumu saling nganggut kan itu. Bibi, Ogang. nak ngudiang bibi misi angat mangut kita ini metakon nak kita kan milu mangut. Citiang lung surga ngarna sinampura rin. Tamangan kade puniki. Titiang banget ngelungsur ledang jerone. Mang nanetan satru sesapuniki titiang melalung pisan waliang. Pengangon titiang sarang ketiga. Halo, gen maro jerone bagus. Elah kadang kalage penganggo niki.
tiang pengangon tiange ngawak-ngawak. Bibi ulian pengangon ake bi. Pengangon sing nawang leke biasa kene was melalung. Jak paksa. Paksa apa Bibi? Ayo berani cari Bibi. Itu ulian Bibi. Bibi. Kalian. Ya. Ijaya lakona yo nara. Biasane bipuane wonara subuh ada di. Apa beni ceneng ayu? Wow. Kenapa ya nih mirip melu bena? Wah, udiang. Nangkon bodoge. Oh, ini ben tekon soleh. Wasa nyaman kini. Kerjaan ini mesat metegul celananya nih tuh. Selamat sore. Selamat sore Ibu Bikan. Ngawak san. Awagan. Duaning jerone pangahen di tiang mabusana sarwa petak. Iyan teniwang di tiang matur menawi kasinang awiku iki. Wingi yuti jero. Puniki. Sane sampun lintang. Iyan pradewe tan sang marga yang wiku mabusana sarwa putih tadi Sampun puniki. putus watane. Pasti kang di tiang sampun madar besisio. Turmaning sisio punika menawi patah kadi tiang kudru manusia. Wenang raris mise yang haji pangawur. Wenang lima kang sastra mau tamo. Napi sane kenucap pati. Napi sane kenucap rahayu. Napi sane ke bawah mau tamo dikiring jarak. Mau. Ditambang ni kadi peniki soleh. Bane yang kemana hantu di tiang? Ragone pinakawiku. Madar pesisio turun. Turmaning sahasa. Urun. Nguruk dan memanu. Antas ni pinakatukul ada kiring jadak ini. Ya jero. Ampun angkat ngelancur. Ngawak-ngawak ragone mesang muni. Iya. Oh. Kan pantes yang rasio beburon bu kebocok yang marah. Ragone doge nyenggokan kempates. Kewalet yang jadi soleh ngepukin ragone. Jadi asun dia rupane beburon merupa bojok. Kewala laksanane luwehan tekan raga manusia. Raga manusia dari tekan manusia lah rasa jengah ada betul. Salahnya tekan bojok yang uruk-urukan tiang itu. Mangkun rin. Yen tadi punika sepor untuk wacana duwene menawi nyengon sikian dikiang mekardi wang yang. Bawasang ring dija menawi kena hilang dikiang.